ole thaki ma khiang te kania Indian history eng mo toite episode angin ron ti katum dona chu wang chuanin khongai taka first episode atang hian min lo en saka min lo like saka thai ti zong te ni chuan min lo share saka ai ngai dan te comment lama te min lo peturin karon som che ni Richard Hakliu chuan ramni phung le achan chin hringfa ten kan lo chin chia hi history chuan ni le thla ang ani a amit ding lam le veilam ang ani alo ti ani ram leilung ni phungte sikle sa tlang le phai ruam te lui le ram dang ne na anin ri na ti chuan hun in hervela hian ami cheng te an nun phung sum le pai din mun le politik in thak danglam na thu hla a na satakin ngong anei ani India po hiram dang ang bukin a history hretur chuan aram ni phung hi kan hriat masak apoimo hle ani India hi subcontinent khomwal pui te ti ania Himalaya tlang dung atanga tui pui thleng zuhuamin man lai chuan Bharat Varsha ti ani thin ani a omzia chu Bharataram ti na ani ome Puranic tradition na alandan chuan Bharata hilal ani oma Hindu ten an soi thin dana chuan Bharat Varsha chu island continent lian zok Jambu Vipa nen in zom ni in ahun laya khovel an hriat thiam dan anga an lo soi dan ani he Jambu Vipa hi Maurya lalram adin laya Buddhist masa BC zabithum na hun laya mi te chuan Asia khomwal pui an soina ani ome China ero chu ahuam lova China pon lampang chin an soina ani voina India ti emo Hindustan kan han ti ta ka hi Persia le Greek hovin an ron run thin laya an ko nakal zel ani mela Persia mi te le Greek mi ten India an ron run khan Indus lui ruam hian alo dang chat ta thin ani he Indus lui hi Sindhu ti thin ni in Persia mi te hian S to H ti an lam rik avangin Sindhu ti chu Hindu ti in hun lo in her dang lam chuan aron thlak chho ta hret ani Middle Age hun laya Muslim te chuan Hindustan tia ko ve thungin heng India ming masa te hi voin thleng laman vek ani India chu asir ton ve tuipuin na hualvel peninsula ni in quadrilateral pian rual rem lo tak ang deuh hi ani azau zong chu square kilometer nuai som thum pani singriat sang sari zasari somriat pani azau nin chimle mar hi kilometer sang thum zani som pali asei ani chakle thlang lam chu kilometer sang ni zakwa som thum pathum athui ani a khovel mun za pani point pali o in azau zonga hian khovel ramzau zinga pasari na ani sang ni le som ni pakhat sensa sa chuan mi hring cheng mi tluk le ding on pakhat point pani atam an cheng ani China Tibet le Asia ram dang lakata Himalaya tlang dung hian India chu mar lama adang ne em maya mar chak lama Bay of Bengal chim lama Indian Ocean le khothlang lama Arabian Sea ten hualvelin heng tui pui te hian Africa khomwal pui Malaysia le Indonesian archipelago anti a khomwal tenen adai dang vek bok ani hetiang ani awang hian India chu midang tan ol sam takatlo po zung alo harsa in chu chuan ma khosanga ta a hnam cheng te zia rang le nun phung chu dang lambik in alo siam pha ta ani khovel mundanga cheng tenen India nam te chu an zia dang lam em maya an in cheidana te sa khothila te rorel na kong le dan siam konga te po Indian te chuan an kut chuak krang tak mai an lo nei pha ta ani ma se aram hian ru na to ve fo awangin
Greek mi te Arab mi te chin dan te po chuan engemaw chen chu Indian te khosak zia a ngong anei lo thei lova ma se Indian zia chu atidal chem em bik lo ti po kan hriat reng a tha ome tunlai khovel a in her chhohna a ero European nun zia in ngong anei te po a om ve nial boka amaero chu India rampum kan thlir chuan ramdang zia hi India mi te chuan lo la chhawng ve zeu thin ma se ngong na salutuk anei lo ti po kan hriat reng a tha ani India hian race rang nam chi rang an chenga aram zau tak main sikle sa in anglo tak mai anei na tele a leilung danglam tak mai te chuan aram hi khomwal pui ni phung po ape ani heng ani awang hian Indian subcontinent ni phung hi history ngai nom tak siam tu ani ole khati zong kha tun truma Indian history kan ron karon ti chhuat thei chu nia ale peka episode dang min lo ngai chan sak tur chewin karon ngen cheu ni try ti zong te ni chuan khongai takin like min lo pek saka ingai dan te comment lama min lo nu chia sak ve tur chein ka thian du tak karon so ma che